FM ngaliko ya Facebook ni Mutongo TV naende alame kwenda osemba ngaliko YouTube no osemba ngaliko isu ile Mutongo TV Stock FM official kumoyu unenda ni owe live pia ngaliko ya ende YouTube ile Mutongo TV Stock FM official wambeni Abbas Ngutwa Chosi mwene ukaambia karibu sana Mundu Albino, thank you so much. Ozu eta wa Chosi mwene kana ende ongeza bro waku weta wa Akush kalumaita mwene zumeta wa Wanangutwa Boys Band. Asante sana. Ninaona Mundu Mudhimo Liku ambia na new release na Ketiti Man Bishop ninaona wandu meoto mane ninaona ngale kweno naende wa Mudhiano munaweta wata zetu wake hapa noka ende na likana nengo tambwa kando likebo nisi alama likakusilangala kwa Facebook wambia kaambia ni Chris Mutindo kaambia karibu sana Albino Nzuko Ngondi ukaambia karibu Albino Ikevua Katanzala ukaambia kataka kwa makao tuemwe karibu sana Albino Bana Morimi ukaambia Albino yes karibu sana Mundu Saguli Ole Kasio ukasema karibu Albino Mundu Bana Morimi ukaambia karibu sana Albino Steven Musioka ukaambia Hello Star ngulele Albino woni wake ta mwanamuziki ni mwangu wa current affairs la siende kwisila kwa Gen Z na ni hata wanamuziki ime affected ni chao serikali ile ku change in favor of musicians na kuweza kusongia kule yitu ange kumina unena ni Lasbon Waveka ukaambia karibu sana Albino Van Eto ukaambia karibu sana Albino Eric Vuvo kasa karibu sana Albino ndani ya mitambo ndani mtuko mwene Kilele Top Sounds wengale kwa sale jero kaambia karibu sana Albino Ruben Wambua kasi karibu sana Mundowe Albino Joseph Jomo ukasi karibu sana Mundowe Albino wa Mudhiani Sankuli Ole Kasioki ukaambia ya Dwifa Station band yina new release ukaambia karibu sana Mundowe Albino thank you so much ni sana baba tukazu bro naithoka ndiaza wende nesa nende nesa no kwikasa ni matuko mengi tona na au kaingi tokoma ni ya wewe yani okosi enzene wa sinzene na gutembete anuzi gugu nogutu twetha totonya kwa yangewa kila mundu etha atembeta shughuli nyewe yani na kwa nenga loko nyingi uno kwa tise mono magu monywa ana stress ya gugu ana wezi sawa kabisa ni sawa pio bandi atolela yende ara bandi atolela yende na kwa thimwa nenga ine sa na yikasite yule ndo ambese ba thank you masito maguma ke bandi ne meva na umeto kamba weba masito ni to Albanas Chalomo wa Mungami kuma ukamba wito wa mwala na kwitu kwito wa kunukito wa kibaone ulika la palace zea kalawa kabra ndo weto kalasa nibi kabra weto atolela kumba Albino tumere haya yue tuke sito ya Albino wadile kuma kwa Albanas nundo ndo inge ni masane ya gwe tuwa mano atezeta Albino kwa muizeti Albino ni chauke lage sito ya Albino yumio nyo school but ya tlegere kuma kwa Albanas ile school nero Albi na yino wakakuona likana mena ya mbiyombe hai ine zero iro Albino na majenge zero jio ya jaba Mutongo yue tukeva na ye and dynasty nenziawa ayo noka ziawa ni pala numete yani tolela dynasty pala numete kana kutiewa wakendo kiechumeta to yanda dynasty ko kamba ithie Therapisi ni mba bolu Kenyatta. Ando aba betemezebe nene. Ba mutuse abana. Kana ni dynasty yotangazi. Yesu suma waba. Iwe. Ino yaku ya dynasty muzuzu ko wate yo muno. Muzuzu wa nguma muno byo. Oraguma amuzu pa masagwe umuntu reze kana kwa munga. Ngekazi ni wagune manye yuni na ligambe ni dynasty. Umuntu reze kana kwa munga miyekweze gie muno. So ni tolela mumira kundugira watolela. Yes. Guo masetwe. Baito ito amba munga. Ona ko pa imuntu reze. Joasi amusuko wa munga. Imusuko wa munga. So isu nzia wana nongine kaendewa. Yes. Undu munyo mwende siki utangasi. Cholomite. Kabisa. Ndodhingika. Yue Albino. Kwenyu niwe wakiana. Kwito ninye first born kwito but mwimeana. Itheti setu andwana. But nye first born. Na tinye kifungwa mimba. Niwe mwene muzi nenge tuya mwana mkuu ya nene. Correct. Albino uelewe ba uyaneva na kisomo someva. Usianzie kundukira watu lela. Asome abantu betu amatolane primary. Wabungo ka pano betu ambikini. Bikini la ba muno la palace. Kutuko soma. Kuno kona ni so na mina form 4 no ke lobby.
na join kundu kitwa Nairobi Aviation na kindu kitwa Clarion Ford yu amethei pangaliko cia kawa uskana ona sile zie da ngaliko ya kawa pu umukelo hedha pu na whether also mente Clarion Ford correct yes na no practice wiziki nengo no kyo kai ko pingizo mu no gethia kukwata opportunity ngalizu ingi bado isa ithia no hard yes but to keep it try it to ka opportunity kakumela oneka clear ndiye by the babo but ngaliko yengi no na music yende yoneza tuke ba albino no woka ilobi ava bano athi wewe unge wa thukuma kuka ilobi withia woka ilobi kujaribu maisha nima wala ndukumite maingi muno bio tutabia amwe alayu wa kwanza ona mundu ambe mundu tese imagine kana albino no athukuma we amuna kilo jambe ugite ilobi tawe kana kaume wijaribu maisha ba mazila kindu kiro mjengo pone bo mundu mo wethi me kana ilobi no qualify wagua ndoka gua smith jengo ndite mjengo we mundu wa moko ni mundu wa moko pande ibide ya mbeziana yetha ni mana 250 250 yes na wilika saa ile mume saa 11 yes 250 mana ro yetha ibinda yu yeah. We are talking about 2011 tio yu ibinda yu maisha kwa mayo lo to mu mayo lo yu ne gwa mundu wa moko kwa mana mtandaru atano eze maisha no maende so ngurite mjengo noka ne yandika yu mjengo noka na kona ndio ndo kabundi yes wakaba naona baadhi melane thia kwa kweli buti po noko ne gyo biashara yakwa of which of you bono irani M-Pesa duka Equity yes one combine it osindu iswe yes chokela bantu bakwa tokindo ne wa amrege maya zenye ne kana ne wa ande thenu ne wa wenu wa thenu wathi ngita ina ambiani ya hote nayo kusema lo kweli ambiani zia ngita hapa yenda sabale ya guya sabale yakwa ya ngoma ya mbio na ni primary yes kuzi tuko ya mizingita te ye yoneka yu ye yoneka wanga kanisa na ne box gitaa yoneka kanisani na wewe yako umekwata umekwatoka kuna kadogo so tiku ya mizi nota sababu zila gitaa sio baba ukaweko tila box ukeke waya kaenda ya no so ukaso bia no so bia iye gya waya je gya ile mbizi otumayatu wewe ile kwanza wigita waya ile uko neta itatu ai nogu ya kwanza map ona no kona ndo maikwatia maeno mathaka no kweto kuna neza yunambie bo so taende unaenda mina primary yes this secondary noka bikini itaka kindu gitawa Kamba Festival izu music festival niye nakwete music na nimetwaite mpaka State House tina obadhisi ya traditional ogu wazla uweze budi na mekwatie mpaka tatu mpaka State House yake baki so ni kindu chaibo kumotene yes so no ka unda maba ikini njoka college ndiwe ya nako ni wathi lakini we college we say that we exposed muno ambani kula sio kwa no na tembea hedia ya ibo udu kwa manandanzi uko kwa manandanzi uka say no we freedom neza kala we weka ndemo sine we kwina wathi yo so wajaribu hedia hii mbona maana zino wese yes vile lengo jaribu mbona maana zino wese ayambe wabo ibona ambe yutoke wathi nyo kwesa kubika bandu albino ukonga ba stage ya bazu wa base wathi wa mbenga professional ende na wa base ambandi sieba actually kila ndo meta da mezi 2012 na record ye volume ya kwambe ila ndo ikiwa na maizo ona ni andi ndawa mewa tondo witha wijaribu kuligebia ni kana kujaribu kana utungiwa gwe sawa 2012 2013 na record ye volume 1 okana yindi na mino record no gina kwa mwana wetu akithanduli kithanduli I think etoe no ikanga no chau iziragele izike kithanduli ukota ai kono mbandi kondo ta kwa nona ake na mwene izigina mbendo yonjari maikinia bino ndia soko na gita taina next weekend ambia mbona wesawa kono wati kazi kambia wamekondo tikadhioka adhioka nengo pandiwe tawi vocalist tani vocalist bino ina nake tenda ni amwana zona kwa mana mwana ngero mwita siana Blackie ona hii mbona mwana wewe sawa yuize ndikula kutembea hata ba legend ukatembea HB adio okathi moment imba siko nagu haya sia kama no aka ala mende no kuni mei nize kuina ndo ni no wali omuni mofeli ajo liseto wa feeling zeta ibe na sia muno bio wena kinengo no ngithongo konga mabau kanogetela mbandi izu igyo thela kwethe wibo ando e monengwa
so no kana komana Blackie tatembea Blackie wakaondokea hata komana kama niketwa Manchester Ferry Ferry Sami Star mwene wakati adio kama Manchester ta kuna wakanaumia komana mwana wetu akiliumbo kisichangingo ta kuna kisichangi umia wewe ayu maisha no mande no komana mwana akakuya ni webage yani we ambandi ne piece wake kama nawe kwa maana ile tabe mundu kwa maana ruko thiba ubi atatu bala be bandi nzio no kana mwana akiliumbo mwako alikuwa kwa mwana wetu Kenwa Maria yes Kenwa Maria toka tali nzima kwa hiyo goli kadata ya tunaligete 2015 bado ndo vocalist ni vocalist akile video na yeye ipundizwa kuna gitaa alika vocalist senju wake benga kuna solo yes ronda kuna atu atanite tu ta kuna Kenwa Maria I think 2 to 3 years no kanuma kwa Ken no kana alika kwa mundu wetu wa Bazu up to date ela kwa Bazu but oyundie kine yue tutambite yutoke kulyo liu ne kulyo shabiki nyonange manangola sie kwatu kulilia albino ilaba ndo ni poster kulilia albino kulyo ndo ka leo mkulyo albino ne wo numie kesinga sino official numie na muziki deka kwa ya mwana na wewe na wewe wai kwa kama nombe ndo mandaka zumba ka gwa nondo wewe nie wikata wijaribu so officially na umie atia inomie kwa thogu ulomie kwa sio umie kwa sio moka kwa na yake nzene bono no umie feeling ta tumie feeling tekazi ai waza kemeti thenge so ti kwa thogu kana tika kwa tuka mutongo inite uloji gendo wele taita waza beta ati tiende maisha tia ino kwa thogu yes yue ni ndo manya maisha mako no ndio ni wangoni ni chao nazo mimi muno bala be Bazu about Bazu kile nazo mie paka no gekuma peke ndo kitwa management management ni kindu kinlo kimwe kisiyopyo na management yende eneza ona company yende eneza so kwa Bazu no sie kindu kitwa management statistics yake nenzo yo muno pyo kila genge ne biti no sie kumagu kwetuma na unongi no getuma through thick and thin pana wewe yenguone yamya kala za muno na mwana zio wetu mie mpaka up to date na no wetu mete so no zis kinoju management no yitu mano yake abiti izo zino zio muno na si encourage ya muno kila genge ne either wina kekeo na respect izo ne zindo ito na kotwa aba sa muno byo as long as wina institution yaku kana na company yaku wena wa place ndo izo dole painde yo leo dibaza dole osonga albino shambi gilasi mazia zite kulya yoni choke no dho ye albino kuma kwa kizinga nondo ni twezediwe ona driver wambandi ngale kwezu twezediwe ona liga stage na Bazu nona izako likona tena liko kambo kuno gitaa ninge palamu avyo tethia no ku appreciate wa no ko bala mambo zita bona muno onye tuma na ke madikone mamo kunzuli aliyeku ayo okete kaze kwanza uzini jamaa we top pio David Zuli bogedio bono yue ni choke no vo the year kanone sio bikaba wona yu nengwenda kuma baba ndine yakwebwa nyene yo ngabeta mo kila mundu wetha na plans yaku ya mbezi yo kindu chaku na wetha wikitwa target kazi ya ethani pando ta company ni kala myako ina kana ile kana itatu kana itano wende na kwenjenga wewe na wenjenga tena isa kana wende na kuyana mobika bandu ka make your own decision utatabitu ya mundu kazi kwa kweli nyenji wewe ni sawa so tio ni step aside kidogo kana ndienda hizo kichakwa saizi wetha wiyo na bandi yaku ukete kwenjenga uko na ito mbadi so nogie na make decision yusu na ethia tawa thina ini wira mutingu wangu mutingu wangu woka wa wekoneza bi nazi ai tondo baune bigie ngua nesa oni jaribu mutingu wangu na oli kwa ndoni na ndi promote bandi yusu yakwa isio decision ile na make na kile izia so as balonga mite no asika na wadi no weba wadi no weba ando ka kengwa mundu as long as we get biti music pace no weba wa yue albino no amino zo me college clearing and forwarding yuzi isu musie
expect mwana gari akagile makonde na Mombasa kana vai ba manogi vaya kana ndi Naivasha no gayu muzini weso banya jango albino we ndio practice kilo kwanza ndakikwetie muno ndakwetie muno akwetie wathi how did your parents take it machos yata zima chambe maya josa nesa tondo mamegete bitima meki mwana to sauso biliona mwana abike palo de kana transform musi kana meze mandeliver so maya josa nesa tondo wathi bitina unauza wana but gena kala ambiamo na matabia umu kwe monegwa kana ndo wathi unauza watigo na netoma so far ne ma appreciate ya kana wathi we uncio so kubikia bau kubika kuya masi ya before you ido kuma namba ndiki zichangingo mana zia pana tondo whether ibina yu mwizo we mutoko mie peke rokero pande pande yuzu koza bau it's not enough to keep you ka kuweza ika mondo mako but nino kanga mele zanga me kala ona mutoko myungu thoko mana kana mweno bazio mandike ambe yo bana na wa musisio munde pando utona kwazia kwa kweli one mundu so no gena main ka regina kau na men gwituma na maika josa nai na ma musie ka wethugecia mundu nakina ona wende na ino gwita kandu mata kwa pana kiwanda bya ticho kana kiwanda bise ticho so no rekebisha ba so kege na ndie ngethia ni silita kasela kau andi kina mata bise ndio deliver nyana ina next option yakwe kweko ono wathi ni kwache kiume ondabia tondo muzini wele to mwithigisa na niwe na toyo mwana na ndo toyo mwana muku mwitha house yaite muno na metho we na inau we na inau patwika muzini ndevo na to dichen nuo wele da we metho mamusiosu so no gena me pa mwiketha na what about it I'll deliver na so far ne matambo itakana niguo yune kenda tume ba kwa kasao kabisa kangu kulia kulio za mwiso ilo make your decision no ndio atabia kazao ya kumea ya you nye ndo dipe yaka ta communicate neza mwa kalile mbi kana mwana ni Simone kana ko chat kana communicate to management ila ibabo na ebe teacher ni ko go kana kala mundu makasirikanite no longi na me aba ne ndo make this decision na thank you for your time anaendezia yue well last advice wanaingia kuyara last okay uyumba kwa mundu pai mundu utakuishia mausio as long as nona mwendezia na mna thoko maneza lakini wese kotie ngapi kotie yanya no mewa kimagwete bana okay isino shambiki no shambiki zira na kiwi no ikakurabia kusema kweli mwanyonzu kwa ndabia yu kwesoma drive onge mweke kutagu vocalist wese azezi ana tuone tueteka to maduka agukana be alama na dha ninge vocalist badi kwenye na dha niweka lakini yobia wese no siasa yafa ibia vocalist na mwene mbandi na nimesene na kuyana na bidela mwetho komanete ndale yakufile yajaje wena utaweba ona tila simo yuma ya mwiso wekale ndio nengo utawo au nengi utawo konicho tia kalambie that no kula communicate ambe ye that one that decision ekiaviti chakele yana leu pai mundu lo ne da vocalist badi ni se da si ile kanita no ne wa kele ne ina na waza so no now I let that na practice yake and I'm very sure omude bai further city pe mundu lo we ba uya na you and I'm very sure they are doing great you no make decision ya kuma na kusonga na mbe sawa already albino unayona seta mbandi yako okay universe kana ridima wakwa nengania drama wakwa nengania vocalist wakwa nengania nundu kainge kuza kwethia mwanamuziki eza manda akoni ila wende recording ila wende to kuna band kana ila wende to kuna band waiza hivi ya kiuma no disappoint tikela ando mekwenda kuma bala we no yani ukethia no establish ukamanya no athoimo kasia ukathuko manageta vocalist wakwa ne musio bassist wakwa ne musio na rhythma ne musio na stage ningi twezi nile yes kiwi na monti kuma tene muno na kila kitha ke main stage ya kilo perform yando ila ni lako mutongo I think we are talking about 2 years ago Tomio dhika mko na toka hadi mwaneza pala we no gie bana kuna kwambata yes na hiyo na I think so
na ina rhythm simbazu pa mwana wetu wa motive drum list pa mesone base na ina na chacha but chacha no ize no jengi so that team bado nioni nayo ateo vocalist but vocalist ine thandi training omundu wakwa ina kama na geta machete kakunete neza pyo na u nino otembe getha captains lounge ugembe bia na team ezu na ngaitio muzio getha umie mbandine waligenge na immediately wabezia kosa kwete wakola okosea ngaita azia no muzio no yeki abiti yue aini kana thoko mingi mambandi mbandine na manenda mamenene nai lakini we umie kwa ngone wibonene osio na nuna tumi yenda ya lengi matumia undu ingi magita guma na maithima ikonga wathi ngenda na meka keutige tukisio tondo naligire kwa ngone I think 2016 si miaka nyanya isi miaka mana na etha miaka esu yothe na ndia ona thugu nikingunena uthugu kana oila no mapata mineto mwaka kana mayuma so no welete kwa appreciate mundu ucio no jenga kila kinaizo kwa mundu ucio kinuma kwake mundu mota takitesa kindu icio mapa wambio join kingi no yambio nene yake ndia ambizio nene yake no gembethetie miaka kikwithite na joki wikalite lobi na joki wikalite bala wikala so nengo ndayela yake as long as baina kibuthia kila jana ngane kibuthia wana walika kibuthia ni bongo yothe amondo imananga labe mundu mwenda ya ni Alex ndiye kibuthia na mundu Oragua no mwize. Ona ndika kilabu yenda yake kalaba yani simu yake hotel kake kana jagi must yake uba wiko na wathi so ndiza kwaze mwana uzipe bantu wambuye same like to me baiba no nyana abe Alex rona ge no enda kila chake kwenda kikunege sicho wenda na yue nende toivoto nyone ngai ni alama umamba ndine na maithi makongea dosimo kiuni kendo kithuku muno ndo elete ku as long as we na akili nzio as long as baina alika kila kibuthio isibe bantu bato no liko kibuthio gethia kiti kindu cha ilupio pate kibuthia jundu elete kwika kiu mwelete kunenga mundu ulongi ndaya yake na maisha maende tika koma ni obanza tika shopping tendo gethanya tete koma ndi bitu kanditu utatu matezene yes enda yani yote itengemea kila kitu chonde nigwithitwe maandamano ebinda dasa monopio twasi yuni maandamano asumo ngeto kuna mui kadha maikonete already na gumela maandamano mambise mamwa afeki cheta rimita ini maandamano yes kumela manambe ni Gen Z generation yego Giza kwa sababu bandu ma affected in tondo chambe maandamano manetha Tuesday na Thursday but Thursday tondo muno ndo manetha no gwetha band ta captains kana Kefaro so kila kitu na kitu affected ni kaze kana kina to affect ya muno on Thursday mostly on Thursday yes muzi ando mundu ndo mala kwake kwina maandamano kana kwina kauwe bandu so ni affect ni thito o somehow ya affect imbandu gethia yes tana utondo baba no kawata Kefaro no zua maandamano ino kaneza otondo shambiki owo kulyo kila mundu yu akende nene asasa ta generation ogino kwito Gen Z na ni kwa tithito balokete ndino ma millennial ideta ibu millennial idito ma millennial so kila mundu ende onengane mathina mo na ninge muzumbe no nathanyia kana nimegweza osovio nimegweza vocha every group everyone mawoni mo you engale kwa ya wini ni chao mwe amu binyegete chambe president together na ile bahati sia nete yu ti ayungolia kila okwenda serikali yake yes music ni thiro yi wanando mate that category akayula ta sia piracy mundo athia piracy music dia na mbesa monopio na be platform bingi monopio yes siela siuzekaneta music akiteze takeikiva kutawala ugeto wathi kiro kiteze neguo so music ni thito thina some individuals mezela okundo ubaka imba kezelo ninge ko yisi ndo ila sio ngame music MCSK gikombo Prisk Camp but yana kwa yana mozaninda kwa tambe zile sia kizeleta thi kwara mundu withia wathi ta muzelio ni tutho ka daily ba daily silingi ni zithaukite yes anga urebe kindu jambe tondo ona ni MCSK nyabaike ndo nakwa kuma kwa MCSK ona silingi na no but no we abe makwate ngilile yana nge 50 oh
but wathi wa kwa kiteseta kicha thauke chelita kikara kithi pa pembe sila tu iba so pembe sila sila hapa pepa there must be peka channel ke pando sila na yuzo mundu wisa songa kulia ta president kana mundu longa mie sinusia sports and youth pone vele rosiwa muno pyo na pasi waneza wethia mwanamuziki wa Kenya ele drive ta mundu longe kathenga ale kana mundu uzu wethia ande maisha make men ta US kila mwanamuziki aisa kila chakiro yake aisa pyo but agwito niki sisela kwa sub cartels ilio usida MCS gine kana tele mbeza ndo ndika kumwambeza bado tio tetelete songa ta president actually mwanamuziki alita yebwa every month every month tigwete la mwaka kana after 10 years nundu with maybe for example yuta mbeza inauma tetelete more than 10 years kana 8 years 7 years asioka sema biki yamwe wethe ningi nimekwata na nundu wethe ya kinyosi ukethe withoka wathi saloon mangale agu no wethie license no wethie nimbeza biki kiseza ke no wethie ondo kingi ondo mo na thoko myazu metha ma office ni azu mo nemo meba every month mwanamuziki alita tha ibo onetha no ngolo kana ni 500 bob 1000 peso sia ba ine chai vyake kana insurance kake ke bandu kana ndete dio bandu kwa kata for example together they bought us 1000 per 12 months is 12000 mbeza isu ni yani sia letha sita dia mundu bana nemo na bio mundu bini ngete bio ati kila mundu we well ipe mundu kuthinywa na hata anwazu kana ele azu yes sawa pethe nongi other than mbeza zienyuko wewe the no longi tuna kwasia ni okay ne petha athi na muno ta mwanamuziki hata iveto call kuhusu permit ndao ke wakosa permit bana ndio polisi no ni OCS chief yani zino bingi ona OCS jo moni amubuko ona DC kana chao yoi be kulyo ne kolazia nikipateke wa mutalatala wisikiwe nikela mundu undu permit elete kwoswa yuthe na wethe ya pe athui fulani nundu OCS akomena au DC akomena na igwende unenga permit ndio nenga permit this notice yo na maybe uko kunite target ya asiana ni sioge to sioka school ni sioge to kuna ndanzi no ne bebisi wagu we parenti metala tala yesu yemwe yoka ka decline wani some community that's a community fulani kana ndo fulani kana athui fulani magazia wezo wathi piondo wali kila ndoni but or you actually wathi asani ala mebo yolo imande no transform wathi ndo maoza wathi takiendo kithugu kana wathi ta kuno mbe ko gwetha isiana zitu si komaneza tauni cietha cia pejo wathi uzu mange lime kwata opportunity zuma ko the ando mara nduka ini cio tola tondo wathi we so kwe yes yani we say the andi kendo chali kilo so we so kwata permit isu no we the na munene wake cio kiu kana mundu prominent we sike kana mwene kila webu ezike na esabi otherwise patepu ona bandi nene cie mawanyi bika bandu keua ai ba medio waite mathina na ye mo kunika tondo pesa cartels isu mazi ati kwenda kendo chu kikwenda kendo chu kiko na ku kikwenda kendo kiu muta ye kwananga kesio na ciana cito so ke kaba nebe thona mitala tologe thia mundu wenda permit ona thoka ithangilie komi na we baya na we provide wa security in case ikakuno wathi one kutweke no zelo na kuna wathi ba ku kuno yiwe pe andu bana kuna niengeta ku chao ukethia no nengo security ukayuka provide wa kuna wathi wa kwatangilisia kwithia na ngili 50 basi sort out no sort out issue na wasoja maisha mako Albino toke savale akuya recording watu ya volume 1 tutese na bomba thinge ne sisi kieneza yo volume 1 no ya namba thizeba hai kana mwati anio no wete wathi omuto nyolika no lawo uawe to wako nini wathi uza weta yai 2011 2012 wetwa ai cassette ibiruta kuna cassette wathi na kana mwanza kana 10 ik album yeto mwitu ambiat yadi hizi hata nazio ndizo lika nazio nde but ika cassette ndio nazio yeto album yeto mwitu ambiati safari ya kwa si YouTube yo dia na hikia todo wako bebi na leo walo ya class yige kala ajolo mundu the volume 1 yake wanda ndawa meigwa todo wetha wili ka industry ni but niko try but we kesa uyu aringanisha kila watu ngete video una kila kiba wegi abantu na kila bukazia ai ukawete tio tete but sai na zia o wabiosu dwe na ningi dwe na master
ukaisya ndawa pemba thiwa bindu yuguma volume 1 ni yake na haikona beta na sieka nesa na siashika kuna guno abota mwe na muye kiuto ni for example na wathi weta wa mama wa Aria mama wa Aria na bindu ye volume 1 yakwa yeta wa chalo yomba koka uine chalo sietwa koka oge to thikondo una bindu anaze chalo yomba koka oge wona njakili wala mama wa Aria wende to thoka na ibize so ino die umweta gweta kuno yunenda to be badinzi opio nyende ro ne gito kiwasia and next week nongolika studio we mawe wakange latest ni also about ine translate mota kezi toka votuke volume 2 volume 2 ni ogede yakanesa tondo volume 2 na try muno ndia ina wathi we bane na mwende mwende pata zalamu zangu mwende no tondo isu naona kunie na video na kuno video nzio quality isu yambio yalika ndo neza volume 3 tiesu mama wa Aria volume 3 yakanesa piu mama wa Aria ambadinge bingi sio bau isu na upload ite then volume 4 ya Mutingwangwa na arusi wathi album arusi volume 3 na yena mama Aria mama Aria yes albino tunakomana kainge mundu alikanda nzine na wakwate sietwa utithia no thukuma ningoma na nagu club we very serious sawa utithia mundu ni very smart na maisha ma kilabu maimulikete undu nizi mundu kwata wa nundu kuna wathi kilabu utithia wathio starene ziolika muno waona manage hata kwetana na starehe hii na wia kubathoganya zindu izwile kino chambe uyuma nomba umundu yokotangaza bakiteseni ki no wizo gukire chao gukite uyana kilabu ke maululi tuku maingi muno pio na mawegu muno one bedil naoge chageli na lebi chagaratu pano mebu mogera matabila ndogu jizika gero mundu ayanda albino yenda weta kiu so no withie we control it na sapio wena principles yako kabandu maze no yona but no is nomba no tiete kibeti no tiete siana wena bills you have to pay so kila kwetera kilabu tiyoge kana kumana na andu aka chao kana metu yezume thogu okawe well organized na wena principles yako kwa kuna wathi onetha kasobaga kwa sasa ilisi yako nywe baya asama bika mweze weleta kwenuka nuka tondo yu muka unweze we maweyani muka unweze we yani undu mundu la kwacha ugilla athi kambunini asyo kanomba nye pesha bigimwe nona utonya kuya albino okay lakini ndenda ndaumya bade sawa yue andasu moka bala we ona deal ya mwata andasu no ile to control mundu kamwe okay no keti no kuchana mundu no kwenda kuya associate na mundu no kwenda kuya associate na lakini mota bazi mundu as long as no starete ndo kuna yo ukiumboya kuna kazi utapigia ziana na ziana ziesa okay chakela mea ukindwe mwino unuza azobomo kwa kilo endere choni umai so ki titakiondeithia muno ingawa no kwenda titinda nyemwe so ni priva muno ngakwe ki umbe ya onetha na ashambiki mbigila ni train itesie ka kiu okay tenyo so baile nyo so baile ewa mundu akwe siazi mundu ene cho bandeiwe nyana ile asia ndo na aingi mo wese aingi ndo so control kila mundu to no feelings yake nye ningotha muno kuitio imbuge ba ninji yao muno nundu wewe yani ni wewe yani ngakwe tondu wewe na gona kieta choki ngweti muno ngaitia una ndio rabia wezo kaone ai bana waza no zembie kama mauge ozu inge bie kwendi hata ai mwana ewi winge bana na zemba nya na zizu kitio zemba la so dona mu avoid no thuku wa mutio hebu in a dilemma so ndete ka komana ilisho tu yazia mundu no leto manya kalata na ishambi no leto mana muno yes tondo ishambi kizo zi dazi ready na nzobi de la tazika undu andikwe 619 whatever uyo pondo za maji teze no za maba mulolongo ndo za maba za ku so no ile to control muno kiu no kindo dela yes yendo ishambi kizimbia albino atutinye gitayu nena bako kuhulia kulyo wathi waku wa undu waku la shabiki sitete muno Mutingwangwa ni wathi we bakasawe batagupi we mwana mbingizyo Toba igwala ne wathi uzo na mwambize gwina withe awe igwa we sawa you and is in we again name bingi pio ona ile si atene bio waza kaza ono inamba thinzo yo muno pio ugethugize wathi uzo ugeua ona pe wathi ne ligana gu pio
ne bingi ngado ko na ba ne oligana weba kwa dina gita ndi zika na sa adina wini nenge wazia ngale kwa wini tafadhali ngele wazia sawa mbadi zia kazope mbadi nzo yomo nopio kwa dino ile itato twegwe okay ona na liga wathi omonde kwema kwato naiti mashambiki nenda ito kamana dito zunge uzi wathi ona ombe kana za bono kasa we mbadi mbi wito wa kwato naiti uzi wito wa kwato naiti uzi beonge wito yengi dazi bo me fix yo meza yanye no koi wa kwa ne mutabye ne mai mangoma na tiwe no mauetwa bigia wewe wathi waka zoteze matita bayo dita wipo kuma ila si atene kuma isu si atene bai wathi waka zondeze ko bigoyu yego bigoyu tino mwe kati o latest sezike we muno we ile latest yone mbinge byo ezima moto kana sunga kendo jamo ndo mene jagumana ina malene onge na ndina gwa ka kunyo monde ni kunona ka toothpick tegiro mazamidi wo banga kwambata yagelo wo makoni yuko bazonya wathi dina ne kwenda kwa manai nyangae mo wina gezinga ngeta otho kajongo badizia kwithane jando ingi nangina sema batia twende yu zia twambezie na mutingwa ngwa na lwethi harusi na mwende pata salamu zangu mwende ukiwa Mombasa pande za Bombolulu sio mwende mutingwango no wemera ndikwe yatinyo kwenda notiewa nekindu ndazietwe nachota ndika kuvolela na mwe mutingwangwa mutingwa kamoja kajaribu ndokaka yombe sorry harusi ne yago sorry harusi ndira yagweyo sorry harusi yogio utembe tu noko manaona kinono alikaba lifting ugethi ogendo kende yo bau na sia akaba kakani silia kendo ke yu mwini ozunga wathi no ndoma composition wewe to compose kendo about gitai as gitai tha na ki 27 chao wa bamba to hizi ndo hii nazi kwa kaninge kaleo niso bia wathi wa gita so wathi wa harusi akilo ndembe to kundu netho na mwana wa pomwe waenda US na niwe ya watu yete apply yete miaka mbingi muno na maisha ngalecho wendeze aendeze maisha ela opportunity yesa kuka oyu gwa kazi za wiki omwe na wiki uzu aina harusi na kibeti chake so ani wentogu na ni opportunity with ayetele na well where why musio kila kitu ni cha vaigwe mpaka matangazo kanisani kila kitu jonde yatiel I think yatiel 2 weeks some days ago jowe wina azia arusi tuliyapanga switi mwikali
haitawezekana kwani mimi nasafiri nchi za mbali. Amerika nimealikwa kutumbuiza Jinya yu, jina ineta noze tata jinya yu. Nimealikwa yu aendete nake amealikwa kufanya kazi kwa nchi za mbali. Nikumbatie sweet my dear, yani kanake beti kila jagu. Nipe mbuzu kendo wako wacha niende tu. Na script nondo kida ate ko seto mbeza kana capital kana script ndio ndame kwenye airport. Wiliga dili kanda kana ndimu wipe na TV. Uwe keka yu na ni uwezo yu la wala ne na guo mu na wadi uzi azianga utongilele video you know what ateto nuru akorete suti na murembo keke akao no utata wala na wadi wete kileka pio yes so isini ikino nogie beso sio akwa mbelesia na yeye kwa kweli opportunity ndo hathogea so ame take kuirisha harusi Yesu tikoka na kwa mbeza weza vya madam na kike kijua muligetambe ya kuea chao weza vya touching story monobyo Albino ni maumu meba bigiabu wonete wathi we ma challenge maingi monobyo na maumu one wathi utena pele sita uitue itue cia mbandi utena zio ona mbandi isi kwa nene pyo ona zo cia thana itue la cia zio Wakathia mundu tu for example kindu gikape nyo mundi tukune andu atano maka respond immediately wathi utena itue kana supporters ya mbad kwena challenge kingi muno pyo mundu muona ministry onondo ona ama pastor ametha amevo then lazima methe maina ile itue ona kuma isima kweta ona kuma kamdisi anza paka me ministry no thiende iye kati mwigezi ogendo so ministry ni sienda supportive guys tazu tambe yu wathi utena itue eberangevo chakeli challenge kila ke wathini ni rizo tweka we wathini na ndo tungia andu athi amba ida we consistency na itungia andu athi ni kana we zethia wende you no to stairs o wende yo mwako no watu ngamba thile sietekeleka ona ida sinetekela next year no watu ngaitatu umundu ka maetekeleka next year utoite thika 27 28 29 2030 yano tena consistent Yesu che challenge kenge pebinya cha katatu ni wathi no withio wina biti muno ebiti whatever wathi numa navyo uzote kai wako namba ndie mu munde kana wa record mwako wigila next year ka record inge mamba kule mwana uzia ndia kana namba ndie zia yo anda yathi yoko but either wina keu akilini ndo namba ndila siende ni sitha ila siyo yumu sisi ni record yani kuna video ibanga mbandi kingi mawe anenge biti yo balogeta bo banga mawe weze dia ruka labandu bo the wizele getu mwingi ngarisa loga zo kala yange yambe oneza watu la yake makaze mwana no kuna wathi neza mambo anthia kathonzo nembia ni ugerie muno no ya kwa mutema uzio mwana wa gozi mweni yozu no ugere kathonzo ni sawa la adito tabe shabiki weta wa Martin Samangite Kiwanzani eto Martin Samangite Kiwanzani kulia Albino ukwendea ku record wina kasau actually cha vocalist waje not ai dia recording recording no niende yapyo kila gengo na videos yako wa production I'll be doing there for example yangu ya next week vile jogete na ko niyo ko recording ya wathi na video bana nga Alex eta na camera nzio muno so dizo je kai tadunu miamba di to miaju no ngidanga atezi okeu so na vaido bo kana yako so nwe video mukona ondo sio kazili shabiki atolela dynasty sia athajo sia bigi sia atolela dynasty nemea uone mwambeo wa maundo lakini ko bini ya kila mundo yani edukezi yusi ndo kuma next week pele video lecture but maike we audio magetela yume na video wathi ngale kazi na audio na video so next 2 weeks so ni kuna next week chuma juge ngene shoot so expect kila mwany kama le kazi kendo mpya dakika atula eva negethio na ndo kuna mbathi ya kethio tondo kethio gitu ngona gendo tianzia ngwenda tisio ke pauta ti aya mundu ya Albino mbandi no ya tolere dynasty in the next 5 years wona if ba expectation ya mbandi ya kwa kana kilan we expect after 5 years mbandi eketha ya mang mbandi lasi utambulika no kamba ethane kwenda kwa ngai golio ya mwiso ni pe ando ndo tambo
hai azuma ka ngotambulika baona ndiye zinye madile kote hiki wana kone ze wena ngata tika ziyana tondo wangi matumire message kuma ndana tika ile matambua wambera wa Mark daktari uzune my personal doctor eba kitengela pe mwana wita wa Kelly sama Kelly su company yake de sama mwana wangote wawe mina ndinga Gerard kina mwalimu pe mwana wita wa engineer Keilu pe mwana wita wa engineer Kioko mwana wita wa Kembu Baju Cobra one of my supportive kan ningi pio ndi madwera nga komanya pe mwana wita wa chama nikitengela Mark the Max na Kiliumbo akenae yani ningi pio pe bona gwetwa Abbas Ngutwa that my colleague actually this Saturday event kona nake Captain's Lounge event kona show kwa mundu Kaloki inamona mutani ndio tidie tena sana Kaloki mona hapa kikati 9 mbia ndio tinie sana 9 zio mona ajole pe ya munene ne bangire na mwanozu atilio mina kamwa kamukanda bizikapo ipe project tio kona nena mwende wangidia itwetele ndukolwe nungethesia Albino David eto Nzuli David Nzuli yes ozio mona yani na saidi wezo malika naonde yiga bana tunangedia magitokere konde kiwulsel na ndimea na mabo chaune yes bandi ni akwa yambe together Captain's Lounge tibati kona kuna mwana zito wa Ngutwa na Akush Kalmaita ngabiga ogete songe mwaleke abigando etezo baile sawa mbelo ne akwa ne thani na guko yeka nyambe the opportunity kanombe bara baile ne kujengana ya mwiso egoli ya mwiso pe mundu ekane kulia je katalo mbetiki hata mwana wita wa Mulei wa Kitui dam site yes uzio mwana onge wa kwani ona akiwa banza na kina Mbosemba ogebalwani mwana onge uzunde sakula egoli je ngokulia wenda no songe na wenda no le usonge thank you Albino family mwana uzue family kino jambe yonga mira na zabio ndo nyandishe about family mono social media unaweza jua kiendo personal na private nyane family ina kibeti kita wa Alvin Duko na kaboy kama kita wa Ramsey na Kitondos sonye kuomba ni ndo idea Kitondos alama ya family ni kwa mambita kama baba Ramsey na ekulio ya mwisho mundu enda nunenga na namba ya simu namba wenenga na mundu enda ku nimenenga na condition ambaye temea hii condition is azilio ndio nenga namba yakwa none mundu Mombasa ombegeze kitu ingarisa masabu lobby namba yakwa naonenga either one to support anie kiloto no ndabia kiendeto financial kana kunenga ila moral chakele namba yakwa ndinenga na ndo ai no mbenda kana chao yenendegie wena family ona ni zetu kana ni ili unye mana ina family mundu oneitha for biashara biashara kana ku support kana ndo mbegezi wa pandei kana ni chao but tia to mana chao kana mbuge yanda either tukuna wea financial support na kila wigo kana ndo ndutia na ndeto kombe baba kunaona bana esela kasela meka isu ni isu condition namba kwa ndile yao nanga ni 0713 50 59 46 no ni siogelele ngike ndama kwati 0713 yes 50 59 46 no mapini wa kwa nini ningo mapini and then wa comments ndio lwa ningo kwa pini na ende YouTube kwa takanata YouTube ne kwa takana channel cha kita wa Tolla Dynasty kana Albino mwene mausa choba kila kitu ndo support yana please subscribe oyo LCD showa waka nenga mundo yana kana manele but oyo CD to online subscribe wa subscribe channel yongela na ku subscribe ni free imagine yes. As long as una data na maybe nyangegelezio kwamba subscribe ligaba YouTube channel ni cha Albino watu yakita wa Tolela Dynasty kana Albino mwene ekethia kana ne wa subscribe channel ni chu ne wa binya ngengele ya notification Facebook mokata siata Facebook mambeta Tolela Dynasty Albino mwene haya sawa Albino timo vya munondo akuka thank you idita Mutongo TV nyeta star I wish you the best in bandi no Tolela Dynasty na nini muno
matonya kuma mbandi ne bado ishikete ushikete na ku make decision ya oilo na make it personal kila kingi ndo nasi ni photo of thanks ngotungia mubya munene uronenga opportunity karibu sana ukamba kwe nambadi more than 16,000 na ethano woni yoka mwana kwa mbeta ngotungia mwana muno pyo karibu sana brother yubo ya muno yubo ya mwene kitaiza kikiende kikao kose tondo niko geto ngi umugelia mani kwa bandu so inawe moyo pyo yana mutungia muno karibu sana mutongoi TV na Mutongoi FM keeping that spirit na ngai mwathi muno pyo amen aya Saint Kalogi akaambia ndino wa mitambo tena kabisa asante sana my brother undu wagume la metade kanda boondela maikithia kana kilungu kini cha lamu nyani omo ndio ngaleko ya driver eta Eric Chalo ngaleko ya front office tunamona weta wa January Masai ngaleko esu ndekulwa ngaleko ya camera tunamona weta wa Kevo ngaleko ya playout machine ya playout tuna mona weta wa maglove mwene zawazawa kiugero wa kingicha wendo director wakwa eta Wini Muzili naende ngaleko ya machine ya graphics tuna mrembo weta wa Wini pia naende nyendo kolo nombatia kwesilangale kwa Facebook page yakwa elani stake bese 001 na kama kawaida uneno toa mbatite tela mundu ngoma chef atongozie kundi ya Menda Boys Band nimo bya muno ndo tabadia naito kumela twambise kwa hiyo asia bye bye and we love you so much. Thank you so much.